berat. Jadi nang lawan pian, apabila lawan Yuni pian nama ambil laki. Jelas kai pian dijamin nang ada rugi. Karena perang Yuni nang kaya bongkar bumbile. Ulun kada berdusta, ulun suah melihat waktu taba imbai kau isi. Inyak lawang wisi ada ditutupi, mana muharanya belawang ampah kasini. Jadi nang ulun lihat besar bujur tak kenali, bikinya aja buai nang kaya buahmu ini. Lalu tak lupa kami mau ucapkan lawan bapak ibu di sini sabayaan. النبي وسلام على الرسول الشفيع الأطفال ومحمد أرابي الصلاة
lalu nang tak lupa ulun terima kasih mau ucapi hari ini lawan kakak baju hirang di muka nang ni berdiri jadi nang lawan pian taklah terima kasih ulun nang awal datang sudah nang mencari WC karena tuh di rumah tadi minum tak penyakit lantaran makan belum di sini belum diberi makan jadi lawan pian ulun nang mau ucapi taklah terima kasih ulun nang umpat ka WC jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan pian nang hari ini pian nang masih bujang atau sudah beleki bila sudah beleki nyaman kaina doanya ulun khususkan hari ini pinanya masih bujang karena ini kaning kade tapi tanya lagi cuman pina dingin pinanya nang dilihat belum ada mahang mati lalu nang tak lupa ulun mendoakan apabila pian bujang mudahan ka ay jodoh lakas mendapatkan takut lawan Yuni nang masih bujangan atau lawan perkasa nang ada kegembiraan lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan nang ini mah Yuni orangnya masih bujangan dinya lulus kuliah ka ay sarjana hukum sudah didapatkan jadi nang lawan pian apabila lawan Yuni pian nang ma ambil laki jelas ka ay pian dijamin nang ada rugi karena perang Yuni nang kaya bungkah gumbili ulun kada berdusta ulun suah melihat waktu taba imbay ka WC dinya lawang WC ada ditutupi mana muharanya beluang ampah kasini jadi nang ulun lihat besar bujur tak kenali bikinya aja buah nang kaya buah ini jadi tak lupa kami menarusakan jadi nang lawan pian sudah kalau ulun doakan lawan ibu bapak pian sabar tahan atau topang ibu ada mah ikut anak nang pinanya masih halus belum cukup setahunan ulun nang tak lupa lawan inya mendoakan mudahan itu inya selalu disehatkan mudahan tang inya bu nang sasar tuha ada nang panangisan mudahan kaina berbakti lawan kuitan bila genap setahun mudahan pulang betianan jadi lawan pian sabuting ulun padehi mungkin nang ini resep supaya betianan pian cepat nang terjadi lalu lawan pian nah ulun mangisahi nang ini rombongan kae ada kaum mawardi jadi sidin anom anak nang tiga igong sudah barak nang terjadi jadi nang lawan pian juga ulun mau ucapi nang kadua pandul juga nang sudah bebini jadi rombongan kami hanyar bu bertiga nang sudah bebini nang sisanya ngini masih nang bujang lagi istilah bang kata sambil mencari bini masalah ngini duit sudah banyak nang simpanan jadi pempinanya kakak mami cek HP bina bujang bebujuran apabila kada bujang belok dinamakan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan hakonkah ikam Yuni lawan kakak singge moyan lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan ka ay pian selalu disehatkan mudahan bang jodoh lakas mendapatkan lalu nang tak lupa sedikit ini ulun menghimbau buhan pian nang wabil khususnya tuan rumah nang maundang lalu nang di rumah adakah kipas angin sabuting keisian anak akan di muka ulun nang sudah bepaluhan doai gini paloh mungkin lakas keluar karena parut gelokan lalu nang tak lupa ulun menghimbau pian sebelum madihin lanjut sekali betapok tangan lah tepuk tangan
doakan mudahan pian panjang umur sehat badan, mudahan bang pian selalu disehatakan. Padahal bang buai jangan berduduk nang disap dalam awak begentasan. Lalu nang tak lupa ulur mau ucapkan, nah ada kipas angin tuan rumah maatarakan. Lalu dua puting meskipun kalambetan, ah itu sebutingnya jangan pakai dibulikakan. Andak hak asine papa ai dua puting supaya nang anginnya ada tapi kerasahan. Lalu nang tak lupa ulur mau ucapkan, terima kasih banyak pian nang maatarakan. Mudahan bang pian selalu disehatakan. Lalu nang berdoa kita sabartaan, 10 hari ini kita nang berdebatan. Lalu nang berdoa tampolo tak kumpulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabartaan, kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Sehatnya kita sehat di jalan taat, sehatnya kita sehat nang walafiat. Mudahan sehat kita iman ditambah kuat, mudahan kita rezekinya meningkat. Segala nang usaha mudahan tuh berberkat, mudahan berataan kita nang kabul hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan seberataan kita dapat syafaat. Berilah baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan bang kita berataan selamat, mulai dunia sini sampai kaina ka akhirat. Laka lalu tak lupa kami menarusakan. Lalu nang kita doa pulang dipanjatakan. Lawan tuan rumah nang mobil khususnya nang sudah mau undang. Lalu kita berdoa pulang sabarataan. Mudahan nih acara resepsi pengantinan, mudahan nih acara pastinya dilancarkan. Sampai tuntung acara harinya nang ada hujan. Mudahan nih acara tak lupa kita doakan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Langkah aja dimadihin kami nang melanjut dia kikira bemadihin satu menang memulai. Lalu terima kasih nang mana kipas angin tuan rumah menjulungi. Anginnya dua puting lehyun nang tak terasi, pinanya satu mat haja sadangai dipatii. Karena hawa dingin bangai pulang nang terjadi. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan, lawan bapak ibu di sini sabarataan. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan, ini bebinian lawan haimi karindangan. Karena nih haimi pak ibu bapak kayan. Ini bapak kayan orangnya ini. Lalu tak lupa kami nang melanjutkan, jadi nang lawan ibu bapak sabarataan. Lalu nang tak lupa nang ini tuh pang ijay nang sebelah kanan. Ujar minta sapa di muka nang bebinian, nang karodong hirang nang pipi sing dempaman. Pinanya di muka nang ini nang kuitan, dingai nang tuh sempian nang kakak padakan. Jadi ngini ijay hendak minta nomor pian, tampolo ni ijay juga nang masih kujangan. Bila kawin lawan ijay pacang begeduhan hayam. Lalu tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu pulang sabarataan. Lalu nang tak lupa tampolo hari ini kita nang berdebatan. Tampolo nang tak kumpul kita nang bertemuan. Kita nang tak lupa
bertaan mendoakan gesan pengantin yang ada di Palaminan Hamdani dan Aulia pengantinnya Bang Aran. Jadi gesan pengantin kita mendoakan bila ulun berdoa amin akan bertaan. Bila pian amin biar di dalam hati kada usah benyaringan. Jadi gesan pengantin kita mendoakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pengantin pian nang laki binian, pian nang panjang umur beda dua sehat badan. Mudahan pengantin rezeki dilancarkan, segala usaha diberi keberkahan. Mudahan pengantin hajatnya dikabulkan. Mudahan pengantin pian rohoi rahayu, mudahan tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan. Allah jadi tak lupa kami nang mau ucapin kepada bapak ibu bertaan nang di sini. Jadi lawan pian nang hanya datangan, tak lupa lawan pian kami mau ucapkan. Ini nang pastinya lawan pian selamat datang. Jadi nang tidak lupa kami mau ucapkan. Kita nih tampulo di sini bertemuan. Jadi nang tidak lupa ulun mendoakan lawan kai nang di muka nang baku piah jamang. Si jintu berjalan toyan nang di hadapan. Mudahan kai pian nang pastinya sehat setiap hari. Mudahan bang kai selalu dilindungi. Mudahan salamatan dan hidup sampai mati. Sampai mati. Jadi tak lupa kami meneruskan kami nang bermadihin awal nang pemulaan. Kaina bermadihin insyaallah disambung pulang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan salam nang lawan hilap kita nang bermadinan. Kami meminta maaf minta rela bertaan apabila kaina baik ucapan ulun atau sikap kami nang maulah pian dalam hati kada nyaman. Kami minta rela minta maaf bertaan karena baik buai kami juga hanya manusia biasa. Ini nang kada luput dari nang kesalahan. Jadi minta maaf minta rela bertaan nang mana pian bulik mudahan bertaan salamatan ke tujuan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan kepada acil paman nang pian berjualan. Berjualan apakah ada berjual gulati atau berjual barang bulan. Kami nang tak lupa langsung mendoakan mudahan acil paman nang pian berjualan. Usaha pian diberi keberkahan. Istilah tukang kata pian nang laris manis pastinya nang dagangan. Mudahan bang pian bertaan para jagian dan nang lebih penting sehat sabertaan. Sabertaan. Jadi tak lupa kami nang mau ucapin kepada bapak ibu bertaan nang di sini. Jadi nang madihin sebelum mata lagi berhenti. Ulun nang ni madihin sekadar memulayakan. Istilah pengkata lawan pian mengenalkan pada rombongan kami setiap nang diundang. Pasti nang selalu madihin menampilkan. Istilah itu pengkata niat tujuan kami ini mengembangkan, yaitu seni budaya kita nang pastinya Kalimantan Selatan. Istilah itu pengkata peninggalan nenek moyang. Jadi kami selalu